لە هەرجاکێ بێن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر شەشە و دەست پێکێ دەژی سەهەر نوچە ئەردۆگان تەکەس دکێ و عێریشەوان وێ بەردەوام بێ ئەگەر خاڵین ڕێککەوتنێ بێ تەمامی نەونە بجیکردن کۆما جباکن کوردستانی کەجەکە دژایەتیە خۆ بۆ ڕاوەستاندنە شەڕ لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕاگەهاند و داخواست جێ چەکدارێن هەسە دەکرێ و دشەڕدا بەردەوام بن دووبارە سلااو سەرۆکە مەسعود بەرزانی دە چارچۆڤەیە هەفدیتنە خۆدا بە جان ئێ فلۆدریان وەزیرە دەربێ فەرەنسای لە ڕاگەهاند کۆ دەبێت دەموگرافیە هەرێمن کوردی ناونە گوهارتێن سەرۆک مەسعود بەرزانی پێشوازیە وەزیرە دەربەی فەرەنسا کرد و دوی هەفدیتنێ دە سەرۆک بەرزانی دەخواست کرد و هەر چارەسەریەک ji rewşa Sûriyê re bê pêşniyarkirin û di her rêkeftinekê de pêwîst e qurbaniyên Kurd û çarenivîsa Kurdan li Sûriyê li ber çav bêgirtin. Li Salaheddîn Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya Can-Yves Le Drian wezîrê derveyê Ferensayê kir. Di destpêkê hevdîtinê de wezîrê derveyê Ferensa silav û rêzên Serok Macron bo Serok Barzanî ragihand û got ev cara heftemek û serdana Kurdistanê dike. Wî sozeke zêde ji bo Kurdistanê heye û hatiye silav û rêzên Serok Macron rabikîne. Piştevaniya Ferensa ji bo gelê Kurdistanê piştras bike. Di hevdîtinê de rewşa siyasî û pêşhateyên dawî yên li ser asta navçeyê bi taybet metirsiyên serhildana terorê û rewşa Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê guftûgo kirin. Serok Barzanî ji bilî derbirîna spas û pêzaniyên xwe yên ji bo rola Ferensa piştgiriya berdewam a doza gelê Kurd da careke din dilgiraniya xwe derbarê rewşê çarenivîsa gelê Kurd li Sûriyê ji bo wezîrê derveyê Ferensayê nîşan da.
û ragihand her çareseriyek ji bo vê rewşa Sûriyê bê pêşniyarkirin û di her rêkeftinekê de pêwîsta qurbaniyên Kurd û çarenivîsa Kurdan li Sûriyê li ber çav bê girtin. Serok Barzanî careke din jî daxwaz kir ku Fransa wekî dostekî herdemî yê gelê Kurdistanê û beşekî giring di hevpeymaniya navdewletî ya dijî terorê de ji bo rêgirtina li guherîna demografiya navçeyên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û derketina karasatan de rola xwe bibîne. Her wiha Serok Barzanî di wê hevdîtinê de behsa metirsiyên serhildana grûpa terorîstiyên wekî Daişê kir û Wezîrê Derveyê Fransayê dilgiraniya welatê xwe ya ji ber egera serhildana terorê di rewşa xirab a navçeyê de nîşan da û tekezî li ser berdewamiya hevpeymanî hevkariya Fransa û Herêma Kurdistanê li dijî terorê kir. Serok Barzanî ragihand ku mixabin ev rewşa niha bingehek ji bo serhildana Daişê û grûpên wekî wê afirand. Hîn jî maye û aloziyê rewşê xizmeta serhildana wan dike. Serok Barzanî tekez jî kir ku şerê terorê nabe tenê serbazî be û pêwîst e ji aliyê civakî, siyasî, aborî û fikrî ve reg û bingeha wan grûpên terorîstî bêhişkirin û ji nav birin. نویزگاه پەیوەندیên نیشتیمانیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سپاسیا دەستگاها خێرخوازیە بەرزەنی کردونامەک بەڵاو کرد. پشتی و دەستگاها خێرخوازیە بەرزەنی بە هەوارە ڕۆژەبای کوردستانی و دەربدەران بەچوو نویزگاها پەیوەندیە نیشتیمانیە پەدەکەسی سپاسیا دەستگهێ لە سەرشاندن و بەڵاوکردنا ئالیکاریên مرۆڤی بەسەر دەربدەران دەکرد. دەرنامەیە خۆدا پەدەکەسی ئاماژە بە کارێ دەستگەهێکردیەک و لە هەر جەهەکی بە هەوارە کوردان بەچوویە و بە فەرمانەکەیژە سەرۆک بەرزەنی دە 15 جوتمەهێدا 385 تان ژێ کەلوپەلان ژێ پێدویە مرۆڤی و پزیشکی گەهاندنە دەربدەران و لەسەر 5000 مەلبات لە حەسەکێ و قامشلۆ و تەربەسپیە و گرکێ لەگێ و دێرکێ بەڵاوکردن. ڕێخستنە لێبورینە ناودەوڵەتی ئەمنستی راپۆرتێک بەڵاو کرد و تێدا هاتیەک و تورکیە و گروپێن چەکدار تاوانێن جەنگێ لە سووریە ئەنجامدانە و ئامێندارێ گشتی هەمان ڕێخستنێ بانگا ڕاوەستاندنە بنپێکردنان و دادگاهکردنە بەرپرسان کرد. پشتی چەند ڕۆژان ji derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar ji hin herêmên Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Firêt re di çarçovayê operasyona xwe de dest bi binpêkirina di dermafê sivîlan de kir. Ew yek cîhan û rêxistinên guhdanê bi şopandina mijarê didin bêdeng nehêştin. Rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty di raporteke xwe de roja înê 19 Cotmehê ragihand ku hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve tawanên cengî di dema êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê pêkanîne. Rêxistinê herwiha daye zanîn ku hêzên Tirkiye û hevalbendên pêştevankirî ji wê ve jiyana sivîlan di rêya tawanên cengî piştguh xistiye ku di encamê de sivîl di navbera şehîd û birîndaran de ketine. Heman rêxistinê bi 17 kesan re axiviye. Di nav wan de karmendên diwarê tenduristiyê û hawarçûnê her wiha derbedaran jî hebûn. Laliyekî din ji hin perçe vîdyoyên ku li ser turên civakî hatine belavkirin vekulîn têde û di raportên pizîşkî de kirine. Rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty tekez kiriye ku agahî û zanyariyên ku kom kirine belgeyên berçav û tekezkirî bi destxwe xistine ku êrîş bi bê cudahî hatine ser cihên niştecîbûnê di nav wan de malên sivîlan û dibistan jî hene. Rêxistinê beşek ji raporta xwe rewnî xistiye ser terorkirina siyasetmedar Hevrin Xelef seroka Partiya Sibaroja Sûriyê û gotiye bi dilekî sar Hevrin Xelef li ser destê çekdarên Ehrarê Şerqiyê hate şehîd kirin. Odama hevalekî Hevrinê hewildaye peywendî pêre bike çekdarekî bersiv dabû û gotibû hûn Kurd xwayînin û nûçeya terorkirina wê jêra dabû. Ji alî xwe ve emîndarê giştî yê rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty Komî Naydo eşkere kir ku Tirkiye di ber kiryar û biçekkirina çekdarên Sûriyê de berpirse û serbar jî kiriye ku Tirkiye derfet ji wan çekdaran re vekiriye da ku bi binpêkirinên nû li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê rabin ku herêmeke Kurdî ye û ji sala 2018 ve hatiye desteserkirin. Navborî di dawiya axaftina xwe de banga rawestandina binpêkirinan û dadgehkirina berpirsan kir. مالپەرە باسنیوز بەڵاوکردیەک و ژێ دەرەکی ژێڕێخستنە قەدەغکردنا چەکن کیمیاوی ژێ ڕۆژنامە گاردیانیا بەریتانی ڕاگەاندیە کۆ ڤیدیۆیەکە ئارمانجکردنا وڵاتیان بە تایبەتی زارۆکان بە چەکن کیمیاوی لە ڕۆژاوای کوردستانê پێدەستکەوتیە و ئەو دەمان هەدا بە کۆڵینەتکەن. Rêxistineka navdewletî vekulînê li wan raportan dike
ku behsa bikarîna çekên kîmawî ji aliyê artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser vedike ku li dijî welatiyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatiye bikaranîn. Malpera Bas News belav kiriye. Ji derekê ji rexistina qedexekirina çekên kîmawî ji rojnameya Guardian ya Brîtanî re ragihand ku vedyoyeke armanckirina welatiyan bi taybetî zarok bi çekên kîmawî bi dest ketiye ew di demanha de vekurînê dike. Herwiha malperê got ku jê derê daye zanîn ew wek rêxistina qedexekirina çekên kîmawî li ser vê babetê rawestiyan e û vekulîn derbarê bikarîna her coreke çekên kîmawî Rojavayê Kurdistanê vekirine. Ji aliyê xwe ve berpirsarekî pilebilindê Amerîka lêdwanekê de bo malpera Forîna Polîsî pêştrast kiriye ku çekên kîmawî ji aliyê Tirkiye ve hatine bikaranîn. Herwiha malpera Neborî got ku her divê derbarê de fermandeyê berê artêşa Brîtanyayê li yekeyên rûbirûbûna çekên kîmawî biyolojî ji rojnameya Times ya Brîtanî re ragihand. Corên birîn û şewata ku di wênew vîdyoyan de li ser laşê zarokan têne xuyakirin wê çendê didine xuyakirin ku çekên kîmawî fisforî li dijî Rojavayê Kurdistanê bikar hatiye. وەکو بنپێکردنên ku li bajarê Efrînê encam dayîne grûpên çekdariyên ser bi Tirkiye ve binpêkirinin derheqê welatiyan de li bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê encam didin û welatiyan jî çendîn skala derheqên ku li dijî wan de tomarkirine. Çalakvanên Erebiyên Sûriyê roja pênşembê ragihandin û grûpên çekdar yên bi leşkerê Tirkiye re di proseya ya leşkerî de derbas bûî li Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê binpêkirinên wekû yên li bajarê Efrînê encam dayî dirabin. Çalakvanan li ser torên xwe yên civakî belav kirine û behsa wan binpêkirinan dikin. Nerazîbûna xwe diderbirînin. Çalakvanê bi navê Sîrac Heskawî ku alîgira ji operasyona Tirkî re li navçeyê dibêje ku skalayek ji xelkê gundê Nasiriyê gundewarê Serêkaniyê derheqê endamên grûpa Mîmatî Baş ya bi ser hêza ku navê leşkerê niştîmanî li xwe dike hatiye û dibêje ku guleyan di berde welatiyan û di encamê de sê welatî birîndar ketine. Herwiha çalakvanê Sûrî amaje kiriye ku çekdarên grûpa Elhemzat mala welatiyê bi navê Mihemed Salih Cişam xelkê gundê Til Erqem gundewarê Serêkaniyê û penaber li Tirkiye şewtandiye. Heskawî herwiha behsa çendîn binpêkirinên wan grûpa kiriye û gotiye ku welatiyan skala derheqê ketîba 23 ya Firqeya Sultan Murad de kirine. û dibêje skalayekê derbarê diziya otomobîleka ji cûreya van ya welatiyê bi navê Abdulletîf Eddawî ji aliyê du kesên bi ser ketîba 23yan ve. Skalaya du an girêdayî bi diziya otomobîleka ji cûreya Kia ji gundê Salihiyê gundewarê Serêkaniyê ya welatiyê bi navê Taha Roja Înê ku piştre ji wan hatiye standin. Skalaya sêyan derheqê heman ketîbeyê ku 14 seriyê pez ji xelkê gundê Tilbilal li gundewarê Serêkaniyê dizîne. Piştî ku wan peywendî bi serkêşê ketîbê re kirine, gotiye ew diyarîne û li wan nevegerandiye. Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve di nihê cotmehê de dest proseya xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê kirin. û ji encamê bi sedên hezara ji welatiyên Kurd û Ereb bi ser navçeyên ewleh de derbeder bûn. Ji bo zanîna dawîn zanyariyên pêşveçûnên bajarên Rojavayê Kurdistanê zêbirê xwe bidime peyamnêrên Erkêzê ji girê spî dest pê bikim. Çalakvanek ji wê dirê lê gel min e. Dembaş eger tê dawîn zanyariyê girê spî bidê min çi pêşveçûn li ser erdê wê dê hene ji dema ku agirbest hatî ragihandin enga û rêkeftina Amerîkî Tirkî piştî wê çi hatiye rûdan çi pêşveçûn çêbûne. Başkek zinarê delal û silah ji were û ji temaşevanê were. Rewşa girê spî yanî ez ji were dest pê bikim ji girê spî Kobaniyê û Mîmicê û Tepayê va derana. Yani rewşa va derana rewşeke aram e ma bêjin ki ew tune ye heta aniha. Li yanî gelek xwastekî li bajarê Tebgayê û li bajarê Mîmicê hene dixwazin rejîma Sûriyê ji wir derkeve. Mesela li bajarê Tebgayê gelek muzaharat û ew çêbûn dixwazin rejîma Sûriyê ji wir bitineve. Di 21 vê meh dehan da ewên hinek ewên şetayê bajarê Mîmicê ew jî dixwazin yanî bi muzaharat û ew rabin dixwazin rejîma Sûrî di hundirê Mîmicê de tineve. Di bajarê Kobanê de rewşa bajarê Kobanê rewş arme lê ez ji were tişkî bêjim وبو يعني از نهار استراركي دبيجم باجار كوباني و دغور
يعني ترك دبيجن أمريكي دبيجن جيش دبيجن كوباني ند دفا حرب ضابي وينك في حرب يعني حتى أم بيجن يعني حضرت بنا تركا نحضرت بنا كسي لكوباني هي حتى بنها ملت ليس في جهندري باجر كوباني درد كذا ويالشيا كفرمزنا ملت خوي كوباني رد بيجن باجر كوباني حتى لها نكت يعني حضرتي جراتنا كتدا حربك ببي تشتك ببي جرق ملت ما وجر كوباني جرق ملت ما هندري كوباني دابني روشا كوباني وجريس بي حتى لها آرام وتشتكتنا يعني وكبرية باشا تبحثا خونیشاندانان کرد لە دژی هاتنا ڕژێمە سەدەگرت بێتر سەروێ ڕاوەستێ دەخوازەوەوان چییە خەڵک بەر چ ناخوازێک و بەگەرن داخل زمان ريجيم يعني امبيجن قد داخل زمان تشكي دنبيا يعني وي بري واب داخل بكرنا لخويا او ريجيم السوري ناخذ الريجيم السوري هندري باجار وان داخل ما داخل يقول نغوتي كسي كريه غوتي ابرا كسي دنيا يعني امبيجن وك يعني تركيا ورا او داخل زمان تنا ولا ناخذن ريجيم السوري هندري باجار وان داخل باشا gelek spas ji bo çalakvanê Kurd ji Grêsvîk û lê gal me bû zêbirê xwe bidime beşarê hesekê lê gal peyamnerê me Dara Ebdo Dara dembaş dawîn zenerî li dev te çi ne çi heye piştî ku ew rêkeftin hatiye ragihandin rawş bê çi ew ye rewşa bajarê serêkaniyê derbêsiyê çi heye çi têgotin wê dirê belê Dara دەست پێ بکەین دەربێتی دەست پێ بکەین دەربێشیە بڕاستی دەربێشیە حەبەکی و ئارام چێبوو ئارامی چێبووە و یەک حەب ناژی وەلاتی بەدگەرن مالێن خوا لە دەربێسیە ینی ئەو تەقین دەربێسیە نەبوونە و یەک حەباژی دکان و ئەم بێژن دەرمانخانە ڤەدبن لە دەربێسیە بەس نەبوێ پرانیا هانێ اما السريكانية براستي او يعني الشر ده قصف وشر هبو ايروجي يعني شر وقصف هي او جروبين جكدار درباسي يعني تاغنابونه الباجار سريكانية وهروها يعني امبيجن كارين مروفي بن بيكرن ناب ولاتياده والسرديوارا مثلا دانين اف مال محجوز فلان كتيبه اف مال محجوز فلان كتيبه اف ومال جي تالان كرنا بزانم يعني الميغمي جهايده كاركي خراب كرنا باجاري سريكانيه اللي الشر انها امبيجن نوقع بره يعني نوقع بويرنجي بره لي يعني هنا ام بيجن قصده هنا باجاري سريكانيه هنا بشكل تيد هي بله باشا دارا تاماژە بنپێکردنان کرد ئەو بنپێکردن چنە ئەگەر بەهرگولی بەتر لەسەر بسەکنێ کیژە لیوە ئەنجام دێ چاوە تێنە محاسەبەکردن ئالیەک و ئەو بنپێکردن ئەنجامدانە گەلۆ وڵاتی دەرحەقێکی دەبێتتر تێنە ئەنجامدان کیژە تاقیل کیژە گوندی ئەگەر تبنا بکەیت زانیاری دەمتە هەبن بله بله نسبتي گوندا يعني فازي خلقي چون ويعني علمي مجيادة اوتومبيلين خلقي واف اوتومبيلانا بهترين يعني ايجو هاتن دزين وهاتن تالان كرين اوتومبيلين ولاتيين جبيك هاتي عرب ونشي ابانا اش گوندا هروها يعني فازيوان وشلكيوان جي هاتن دزين هندري باجاري سريكانيه يعني وقتی باجاري سريكانيه شر لي تشيبو ساعت شاري ايفاري خلق دركتني سريكانيه تشتك بخرا نهشتني دي اف چکدارانا چکداري گوبسر تركيه و يعني كتن مالي خلقي بجار كيري تالان كرن يعني ما گيايه دي اوتومبيلات سكنين البرمالا
وبجار كير تالان تشكيد مالات ناهلن دكان هبن فكرني دكان فكرني وتشي تشتي قو دكان دي قش تالان كرني اف چکداری گو بسر ترکیه به براسی ایرورو یعنی تشتا قول تركيا دبي يعني كاركي خراب ديكن افشك دارانات حقي حمام ملتا نانو نملتي كردستاني يعني كي جان مال دي كيف بندستيوان دي ويتالان بكن بله باشا روشا مرۆڤی داریا باشارێ حەسەکەی بەس بەریت دەرباسی ڕەوشا مرۆڤی بێ خوازم بزان بم شەر و پەفچوونجی بەردەوام پشتی ڕێککەوتنێ کیژالی بە دەستپێکێدا ئێریشتکێ کی بن پێکردنێتکێ بژن بوو شەکتێنە ئابتن هەردووالیا بە ئەگەر سەرێژی ڕاوەستێ يعني تشتا جوجمف خياي اجدوه يعني دولتا تركيا او بن بيكرنا فيري كفتنيت لي جالي كرداد جالي ام بين قصد تاني برسفا خداي حتى يعني بري بهنا كيجي قصدي راجيهان بو يعني اگر بيجن وشكداري خوا بكشينجي يعني او دخازن وان يعني دور بيشكرين بكن يعني وان دور بيشكرين بكن دخازن اعدام ميداني بكن قد حقي تش لشكري قصدي بك يعني تشتا جمبت خياكرين ابجك داري قبسر تكيه به او كاري بن بكرنيت وفيديو شهاد بلا فكرين ايرو فيديو كارد بلا ئاداما مەدانی چاوە دارە ئەگەر سەرێ بسەکنی ئاداما يعني ام بيجن شاما اعداما يعني مسألة شاما يعني قاردن اگر الجيكي زانبن انه والله شكار هني لشكر هني ايجو بسر قصدي يا يعني هول ددن بشريه به وان بدن كشتن نجي دخازن بريفكن ودكبن يا انسحابا يعني تشتاولوا اجماع هاتا راجهاندن باشا ڕەوشا مرۆڤی یا دەربدەران و بهتراوە ڕوو لە باژارێ حەسەکەی کردنا ئەو بە چڕەنگیە چاوەژیانەخوا بڕێوە دەبن ڕێخستنێن پرسە هەری بەردەوام ڕێخستنێن کوولێ دێنە دیکاریان پێشکەشتکردیانە ڕەوشە تەندروستی دچاستێکێدە زارۆک پیرەمێر ئەو کەسین کو نەخۆش چاوەتێنە دەرمانکردن ئەگەر تەڕۆ نەهیە بکە سەردە بله براسي يعني قشتي روشاوان يعني روشاوان باش آرام يعني شالي بيدفين جياني دقهين وان وروشا تندرستي باش لي چاوا يعني ديسا عاجزيا خوا دكن وقت درب دريه قول دبستانا رونشتين يعني اف دبستان نوك يعني اگر ام بيجن حتى شتيوان مشترك يعني او يعني حيجيانا مروفي هلبت ويتي كيم به بس بقشتي ام بيجن جواري تندرستي دي باش يعني حتى استك باش بس عاجزيا خدكن انه دخازن الولاتي خوفقرن الباجاري خوفقرن و باژاری وان ئارامی لێ پەیدا دارە پشتی ڕێککەوتن و هاتە ڕاگەاندن نابەرە ئەمریکا و تورکیادا ئەو کەسن و دەربوونە و هینە شەڕ نەگەشتە ناوچەیەوان بەدگەرن یان نا کەس بە نەگەریایی تەنێ بکارم بێژم ینی باژارێ دەربێسیێ هەیە ینی ژمارە کیژمان بەگەریانی بێژە باژارێ دەربێسیێ بەرگێ باژارێ دەربێسیێ نە ینی چەکدار دەرباس نەبوون و سینۆر نەقلاپاندنێ ینی بەدگەرن ئەمما ئەم بێژن ئەگەر سەرێکانیێ بێ گرێسپی بێ ینی بەناگەرن حەتاک بۆ ڕەوشێک ئارام ببێ ینی کارە ئیداراک بنەبێ چاوە ینی حتا زانبن بێ تل پێشیاوانە ینی ئەمما دوێ ڕەوشە ئاهێنێ دێ هینا شەر بەردەوامێ هینا تورکیە دەبێژێ پشتی 20 ساعت دیسا خۆرتایی شەرەکی دەبکەین ئەف ژی مەترسینەکێت پێ هەلبەت ئەو کەسێک هەول نادە بەگەرە وان باژارە بەس تەنێ ئەزکارم بێژم باژارێ دەربێسیە باشە دارە گەلک پاس ئەجە بەرە خودمە باژارێ دێرکێ نوچەکانی ئارکێ ئەحمەد سۆفی لێ گەرمە
ئەحمەد دەمباش داوین زانیاری دەربارەی باژارێ دێرکە گوتەواروێ چلجەمتە هەنا ناوچەیەن حدودی بە سنووری بێ گومان تایبەتی ئەو ڕەوشەوە بچرنگیە پشتی ڕاگەهاندنە ڕێککەوتنە ئەمریکی تورکی خەلکێوا گوندا بەدگەڕەیان نا بەڵێ ئەحمەد کەرەمکە بەڵێ ڕەوشا دێرکێ بگشتی ئەمکان بێژن پشتی ڕاگەهاندنا ئاگربەستێ باشە ژیان خۆزەکیە نەوەکو بەرێ ڕوودایی لێ ژیان هەنۆ دەگەرێ باژارێ دێرکێ ئەمکارن بێژن هەر چشت پەیدا دەبێ هەر تشتن سەرپێتڤین سەرەکە لە سووکێ پەیدا دەبن هەروەها دەربارەی گوندن سینۆری هەنۆ ژیان واژ دەگەڕێ ئەم نابێژن بڕنگێکی گشتی یعنی زارۆک پیرەک هێ نەڤەگەرانە لێ خۆرد بەردە لە گوندێ خۆنە هەنۆ ژیان وا گوندا دەڤەگەرێ پشتی ڕاگەهاندنا ئاگربەستێ دەربدەر ڕەوشەوە بچرەنگی ئەو دوچە ڕۆژێرە دەرباز دەبنیەک و ڕوو لە دێرکێکردنە و بە تایبەتیژی و باشارێکێ گرکێ لە گێژی ژمارەیەکە گەلێکیا دەربدەران ڕوو لێ دەژیکردنە و دەبستاناندا بجی بوونە بەڵێ دەربارەی ئەف گوندن سینۆریەک و دەربەدەر بووین لە جەم کەسوکارێ خوانە بهترنە دەبستانە لە باژارێ دێرکێ ئەو دەربەدەریە و لبستانە ئەوە بن پەیدا نەبووە لێ ئەو کەسێ سەرێکانی وا دەهاتین لە باژارێ گرکێلەکەی ژیانەوە ژیانە دەربەدەریە یعنی چقا ئاریکاریژی وەرکردن لێ هەمە هەر ژیانە دەربەدەریە زەحمەتی لە دەرباز دەبێ ئەمکانم گشتی بێژن لە گرکێ لەگێ لە دێرکێ ژیان خۆزاریە ئاریکاری هەگەر ژمەڵەت بێ تێ پێشکەشکردن بووە دەربەدەرە باشە ئەحمەد سپاس بەرەخە بتمە نوچەکانی ئارکێ سەبری فەخریژێ باژارێ قامشلۆ لێگەرمنە سەبری دەمباش ڕەوشە باژارێ قامشلۆ بە چه ئاوایە هینە هەردوو ئالی قەسەدە و تورکیا موشەکان ئاراستەی هەفتکردیان ناژێ تاقێن و خەڵک تێدا نیشتەجێش باژارێ قامشلۆیان نا پشتی کۆڕێککەوتن هاتی ڕاگەهاندن ئەو دەبەرێن هینە شەڕ نەگەهشتەوە خەڵک بەدگەڕیان نا ڕەوشا قامشلۆ چەند ڕۆژێ ئارامە هێژی خەڵک هێدی بەدگەرن ماڵێ خۆ ئەو تاقێن گۆڤاڵا بوون نێزیکی سینۆر بەدگەرن لەژی گونداش دەبەرێن کۆچوبوون جەم مرۆڤێن خۆ تاقێ دووری سینۆر لێ حتا بێدا بێژی مەپرسی هەیە ناوا وڵاتیاندا ئەو نزانن بێ ئەف ڕێکەفتنا کۆچێ بوویێ وێ چاوا ببێ وێ چه ئەنجامێ وێ بن خەڵک بترس چاودێری ئەف چەند ڕۆژێن گۆ هاتنە دانش بۆ ئاگربەستە ئاگۆچێ بوویێ ئەو نزانن پشتی درۆ سێ ڕۆژێ دێ وێ چاوا ببێ وێ چه ئەنجام بن وێ شەر گراوەستێ وێ جارێکی دەست پێ بکە مەترسیەک مەزن ناوا وڵاتیان دە هەیە بڕاستی بەێ باشە سەبری ڕەوشە مرۆڤی بچرەنگیت دەرباز بێ کەلوپەلن خواردنێ گران بوونیان نا کریاخانیان یەک و ژ بۆی دەردەران گران بوونیان نا گەرەوتێن ئەستەغراکردن ئەوژی خەڵک بە چرەنگی یادکاریە پێشکەشیوا دکێ ئەوێک و کەسوکارێوان نەبن باژارێ قامشلۆ بتەواایی گرانی هەیە کریاخانیا ji berê de giranî heye bi taybet ev bihabûna dolar got lêre Sûrî pêk hatiye hemû tişt kelûpel biha bûne ji welatîyan re gelekî jiyan zehmet awayekî giştî ew mesela kahrebe elektrîkê ev çend roj dove تبایا تاران کاربێژی هاتی برین ji ber weko guhata ragandin got kêşeyek heye ew tê dixebitin got bê çareserkirin ew li bajarê Xamşlo karbêjê ji dove elektrîk hatî birîn tenê ev muwellidê ê taxa hene ew çend demjimêra êvara kar dikin lê piştî got dema tê bidawîkirin saet wazê şevê ew elektrîk li bajar bêga vê tune be
للغور آگاهی انگوهنه گو او تیدا دخبتن تیمن چاکسازیه و لگور هات راگهانن گو چند دمجميري بيبي و اف كيشا بي چارا سرکرن ابشي كيشا كجدوه بي كو بازار قامشلو هي پاشا گەلک سپاس بۆی نوچەگەهانێن ئارکێ چاڵکبان کولگەلم بووژێ گرێسپی و دارا عەبدۆژێ حەسەکێ ئەحمەد سۆفیش بەژارێ دێرکێ و سەبری فەخری ژێ بەژارێ قامشتە و کولگەلم بوون گەلک سپاس هەریەک ژە هێزن سووریا دیموکراتیک و تورکیە هەبدوو بە بنپێکردنە ئەگەر بەستێ تۆمەتبار دەکەن ڕۆژە پێنجشەممێ هەفتەیە بێمهێ دەمژمێر دەهێ ئێبارەی ئەگەربەست بۆ دەما 120 دەمژمێران لە چارچۆبەیە ڕێککەوتنەکە ئەمریکی تورکی دەهاتە ڕاگەاندن کینۆ گابریئێل بەردەبکێ قەسەدێدێ دەخوێنیەکێدا ڕاگەهاند و تورکیا ئەگەربەست بنپێکردیە و ژێ دەستپێکە ئاگەربەستێتانەها سێزدە شەربانێن وان هەروەها 5 سیڤیل جی هاتنە شەهیدکردن لە گۆری داخوێنیان قەسەدێ و مەسەدێک و تورکیە گوندێ ئۆملخێر لە باشووری ڕۆژهەڵاتی سەرێکانیە هەروەها نەخۆشخانەیە سەرێکانیە و فلکە شەهیدان و گوندێ مشرافە جی ئارمانجکردنەک و دانجامێدا تەڕمێ شاڵدە کەسن سیڤیل لە گوندێ مشرافە حتانەها لە ژێر کابلان هاتنە دیتن جاری خۆبەژی وەزارەتە بەڕەبانیە تورکیەژی قەسەدێ بە بنپێکردنە ئاگربەستێ تۆمەتبار کرد و گوت و دەهەیامە 36 دەمژمێراندا هەنگۆش دەستپێکە ئاگربەستی حتاوەکەنەها قەسەدێ سێزدە بنپێکردن ئەنجامدانە داخوێنیان نەوەکە بوو جودا جودا ژالیێ هەر یەک ژێ تورکیە و هێزن سووریا دیموکراتیک قەسەدا دەربارەی هورگولیە ناوچەیە ئارام و ڕێککەوتنە ئەمریکی و تورکیە دەردەکەبن وەزیرێ دەربێ تورکیەژی دەبێژێ ئەوێ ناوچە بە تەمامی لە ژێر کۆنتڕۆلە تورکیە بێ تەوی ڕاگەاندنا ڕێککەوتنەکە ئەمریکی تورکی دەربارەی ناوچەیە ئارام و ئاگربەستێکی دەمکی ji بۆ ڕۆژهەڵاتی فەراتێ و ڕۆژئاوای کوردستانê lê daxuyaniyên newekhev û cuda cuda ji aliyê her yek ji Tirkiye û hêzên Sûriyaya Demokratîk qesed derbarî hûrgiliyan de derdikevin û taneha ew hûrgiliyên dawî nehatine zelalkirin. Li gorî rêkeftina Emerîkî Tirkî ku roja pênçema borî hat ragihandin, YPG wê hêzên xwe takurahiya 32 kîlometreyan ji sînorê Tirkiye vekişîne. Herwiha Tirkiye tu operasyoneka leşkerî li Kobanê encam nade. Operasyona Tirkiya ku roja nehêvê mehê destpêkiriya wê piştî vekişana YPG raweste. Di vî derbarî de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di kongerekî rojnamevanî de ragihand ku rêkeftina Emerîkî Tirkî ji Kobanê ta sînorê Iraqê li xwe digire bi kurahiya 32 kîlometreyan û dirêjahiya 440 kîlometreyan lê berovajiyê wê yekê serkirdeyê giştiyê Qesedê Mezlûm Ebdê dibêje ew rêkeftin tenê navçeyên pêşveçûnan e ji serêkaniyê ta girêspî xwe digire. Serokê Tirkiye herwiha got ku ew ê rewşa bajarê Qamişlo di çarçoveya navçeya aram de bi hevşanê xwe yê Rûsî Vladimîr Putin roja sêşemba vê gengeşe bike. Her derbarê daxuyaniyên cuda cuda Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu hûrguliyên din eşkere kirin û got navçeya aramiya ji Kobanê heta sînorê Iraqê li xwe digire wê bi temamî li jêr kontrola Tirkiye de be û YPG jî dêçekên xwe yên giran radestî Emerîkayê bike. Mezlûm Ebdê jî di daxuyaniyeke rojnamevanî de piştî ragihandina rêkeftina Tirkiye Emerîkî got ew bi gengeşeyên Tirkiye Emerîkî beriya ragihandina rêkeftinê agehdar bûn û ew gengeşe 3 rojan dirêj kirin û got ku ew rêkeftin tenê navçeya ji serêkaniyê ta girêspî li xwe digire û hîn tu gengeşe li ser navçeyên din nehatine kirin û dazanîn ku Qesedê wê li wan navçeyan bimîne. Navbera xalên rêkeftina Emerîkî Tirkî û nêzîkbûna bidawî hatina dema agirbestê û daxuyaniyên cuda cuda newekhev navbera Tirkiye û Qesedê de Tirkiye li ser asteka diplomasî dilive û soza berdewamkirineka tund ji bo operasyona xwe dide eger xalên wê rêkeftinê nehatin bicêkirin. Di metirsiya qurbaniyan de û derbederekî bihtir nexwasin di çarçoveya nebûna tu rêkeftinekî siyasî ji bo girantiya mafê Kurd û selametiya sivîlan li Sûriyê û dûrxistina wan jê şer hîn lêdar e. سەرۆک تورکیە دەبێژێ ئۆپەراسیۆن ئەوانیا لەشکریە لە کوردستانە سووریە پشتی بداوی هاتنە دەما ڕێککەوتنە ڕاوەستاندنە شەر وێ بە توندی بەردەوام ببێ ئەگەر ئەمریکا پابەندیە بە سۆزێن خوانەکەی
سەرۆکی تورکیە دبێژە ئۆپراسیۆنا وانیا لەشکری لە کوردستانە سووریێ دێ توندی بەردەوام ببە ئەگەر ئەمریکا پابندیە بسۆزên xwe neke li aliyekî din hêviyên xwe di destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê ya nû de dixuyanî. Lêdwaneke rojnamevanî de li gel nûnerên medyaya biyanî roja înaborî êvarê li Stenbolê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand. Operasyona Kaniya Aştiyê ya Tirkiye li Bakurê Rojhilatê Sûriyê piştî ku 120 demjimêr bi dawî werin dêjberê bi tundtir berdewam bibe. Eger Amerîka pabendiyê bisozên xwe divê derbarê de neke gocî wî serokê Amerîka Donald Trump beriya şevekê ji biryara destpêkirina operasyonê agahdar kiriye. Erdogan serbar kir ku helwestên hin welatan ji operasyonê li destpêkê de sar bûn lê piştî ku hêzên Tirkiye gihîştine 30 kilometrî li deverên operasyonê Rojhilatê Feratê helwest tund bûn bi taybet Amerîka û Yekîtiya Ewropayê helwestên wan hatin guhertin. Lê tevî wê yekê Tirkiye operasyon berdewam kir. Di heman lêdwanê de li aliyekî din serokê Tirkiye hêviyên xwe di civîna Komîta Destûra Sûriyê ya nû de ku biryara sihê vê mehê lê cenê vê were derxistin daxuyanî û got ew bi hêviya destpêkirina karê komîtê bibe ji dayîkbûna qunaxeke nû jê çareseriya siyasî li Sûriyê serbar kir dema ku karê komîtan vîsandina destûranûya Sûriyê bi dawî were garantiya yekbûna xaka Sûriyê were kirin dê hemî xaka jêr kontrola Tirkiye de ji hikûmeta asayî ya bêre were veguhestin. Di heman derbarê de her wiha Erdogan amaje kir ku xaka Sûriyê bi giştî ji Daişê hat pakkirin lê hîn jî rêxistinên PKK YPG metirsî û gefê li ser ewlehiya netewiya Tirkiye li ser sînor duruzt dikin. Tevî hişyariyên Tirkiye bi metirsiya her du rêxistinan ku bi terorîstan pesend dike lê Amerîka tu gavên pêwîst divê derbarê de neavêtine. Tevî ku Tirkiye hemî rêyên diplomatîk bikar anîne lê Amerîka û Ewropayê di alîkariya wan de berdewam man. Ji ber wê yekê tu çare li pêş Tirkiye nema ji bilî operasyona hatî encamdan. Roja pênşemê 17 Oktobera 2019 Ankara û Washingtonê li ser rawestandina operasyona Tirkiye li dijî çekdarên Qesedê li Kurdistana Sûriyê rêkeftin. Li gorî wê rêkeftinê YPG dê 32 kilometran ji sînorê hevbeş bi Tirkiye re vekşe. Di encama operasyona Tirkiye de li ser Kurdistana Sûriyê tanha bi dihan şehîd bi sedan birîndar nêzî 300,000 welatî derbider bûne. Koma civakên Kurdistanê keceka dijeyetiya xwe bo rawestandina şer li Rojavayê Kurdistanê ragihand û daxwaz çekdarên hesede kir ku di şer de berdewam bin. Di roja dihê de êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê keceka daxuyaniyek belav kir û dê daxuyaniyê de dijeyetiya xwe ji rawestandina şer li Rojavayê Kurdistanê ragihand û got ku ew rêkeftin rewatiyê bê dagirkariya Tirkiye didê û Donald Trump bê rêkeftina Erdogan jê haleteke hestiyar rizgar kir. هەروەها کەجەکە پشتەبانیە خۆش بۆی ڕادستکردنا ڕۆژاوای کوردستانê بۆ ڕژێمە ئەسەد نیشاندا و گوت و هێریشە تورکیە و ڕێککەوتنە هاتیکردن باندۆرێ لەسەر یەکپارچەیە سووریە دروست دەکێ و پێویستە نەتەوەی نێکگرتی رووسیا ئەمریکا و یەکێتیە ئەوروپا هەڵوێستاوان دەبێ دەربارەدا هەبێ. بەریا بە دایبوونە گربەستە لە ڕۆژاوای کوردستانê li bo tevgereka dîplomasî tê encamdan nexwasim nebera welatên gerentۆr di çarçoveya asîtane de Tirkiye jî gefa berdewamkirina tund ji bo operasyona xwe leşkerî didê eger xalên rêkeftina wê bê Amerîkayê re di dema agiribestê de neyên bicîkirin. Beriya bi dawîbûna agiribesta li Rojavayê Kurdistanê li bo tevgereka dîplomasî tê encamdan. Nexwasim navbera welatên gerentۆr di çarçoveya esîtana de. Tirkiye jî gefa berdewamkirineke tund ji bo operasyona xwe ya leşkerî dide. Eger xalên rêkeftina wê bi Amerîkayê re di dema agiribestê de neyên bicîkirin. Roja 22 vê mehê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan binyaza seredana Rûsyê bike. An ku ew yek di heman roja bi dawî hatina dema destnîşankirî ya agiribestê de tê. Erdogan jî ragihand bû ku ew ê li Sûçî bi hevşanê xwe yê Rûsî Vladimir Putin re aliyê girêdayî bi Rûsya û rejîma Esed re derbarê navçeya aram gengeşe bike. Li alîkê din Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu bi hevşanê xwe yê Îranê Mihemed Cewad Zarîf re di peywendiyeke telefûnî de rewş û pêşhatiyên niha li Sûriyê gengeşe kirin. Di daxuyaniyeke Wizareta Derve ya Îranê de hatiye ku di peywendiya Oğlu û Zarîf de rewşa Bakurê Sûriye û pêşhateyên herêmê hatine gengeşe kirin. Her divê çarçoveyê de îro Wezîrê Berevaniyê Amerîkayê Mark Esper gereke civînan li Rojhilata Navîn derbarê dawiyên pêşhate li dar dixe.
اسپر di daxuyanekê de ragihand bû ku ew ê berê xwe bide rojhelata navîn da ku seredana hêz û hevparên navdewletî bike û dawiyên pêşhatên giring li navçeyê de gengeşe bike. Her wiha wê berê xwe bide civîna NATOyê li Brukselê da ku hejmarek babetan di wê civînê de jî gengeşe bike û got ew binyaz e bi hevşanê xwe yê Tirkiyê re û hevşanên din li Brukselê ji bo bihêzkirina girintiya çareseriya siyasî ya berdewamane ji bo rewşa Sûriyê bicive. Roja pênşemat Borî, Tirkiye û Amerîka li ser agirbesteke 120 demijmêr li Rojavayê Kurdistanê li hev kirin ku di beramber de divê hêzên Sûriyaya Dîmokratîk bi kurahiya 32 kîlometreyan ji sînorê Tirkiyê dûr bikevin. ji bo gotûbêjeka bêhtir li ser dawên pêşveçûnên Rojavayê Kurdistanê û êrişa Tirkiye bo ser Rojhilatê Cemê Firatê me mêbendariya şovekarê siyasî Şêro Sibû kiriye. Birêz Şêro dembaş, ez ê ji wê çendê dest pê bikim. Rêkeftina Amerîkî Tirkî hata ragihandin agirbest hata ragihandin ber herdukiyan de 120 demijmêran bi nêrîna te xalên rêkeftinê wê bi cî bin yan ne ev rêkeftin bi çi rengî tê xwendin gelo de berjewendiya Kurda de ye yan jî berûbaş jî wê çendê. Belê ez spasiya te dikim, spasiya te me şevanê Ark TV dikim. Gelek spas. Berî her çî sersaxî ji bo şehîdên Kurd û Kurdistanê ji bo malbatê şehîda ji bo birîndaran ji bo kesên koçber hêvî dikin got demeke kindê vegerin malê xwe. Berê kak ez dixwazim tiştekî bidim xwanêkirin berî ez bersiva te bidim. Mexabin di cîhanê de milletê Kurd kêm şans e. Şansê milletê Kurd timî kêmê ne hemû wexta dem li gora wê dimeşê hemê qeyran û hemê koçberî û hemê talan bi serê Kurdan li hatine lê mexabin mêr li dinyayê tune bûn. Caran dawî di salê notî de hinganê şansekî Kurda hat wek dibêje geriya mêr li dinyayê hebûn serokê Fransayê bê Fransa bû rehma Xwedê li wî û bîreka wî bê ew kesana mêr derketin Kurd hatin parastin. Lê ji hinganê vê heta aneka li dinyayê de kesekî got mêr bê û biryarekê bisîne ji şansê Kurdan re nehatiye heta wek aneka. Ji bo pirsa te birayê delal ev bûyera goana çêbûyê ser Rojavayê Kurdistanê ser gogê Tirk û Amerîkî li ser axiptînê li ser biryar sendinê ev tiştê goana çê dibe hemû wek tiştê gogiberî ana pê de berî bi salan de tê de xebatkirinê tê de guftûgokirinê hîn ew encamê hanî heta aneka tiştek nehatî guhartin encamê wê ji roja pêşî de medgot li ser li hevdûkirinê lê çareserî hîn nekirinê li ser çend kîlometr di hundirê Rojavayê Kurdistanê de mexabin derket gogiwan li ser li hevdûkiriyê ser 32 kîlometr heya 40 kîlometr li hevdûkirinê heta aneka ev agirbesta çêbûyê ev tiştê goana çêbûyê tenê ji bo ew dexta goghatî li ser dinyayê ser ragihandina Yekîtiya Ewropa li ser hundirê Amerîka ji bo wek dibêje şerê intîxabata gunêzî bûyî mayî salek jêre ev hemû hatin ketin ber hev de ji bo vê yekê tiştê goana çêbûyê ne ji ber cewendiyê Kurdayî tenê ji ber cewendiyê Tirkanê tenê ji ber cewendiyê AK Partiyê Erdoganê tenê ji ber cewendiyê Trumpê tacirê ê got em gelek navan lê dikin lê mexabin Amerîka xwekirî asteke pir xerab e got heta roja weke îro dewleteke wek Amerîkayî got dinya hukm dikir wekû xudan dihat naskirin li ser dinyayê seranserê dinyayê got îro tê îhanekirin serokê wêna yekî wek Erdogan reîsê dewleta Tirkiye wê nameya wîna bipelixîn û bavê ji çopê bavê ji teneka gemarê got Amerîka hemû pê îhanet be kerem bikin. Dixwazim bêhtir li ser rewşê rawestim. Te got ku xal net berjewendiya Kurda de ne. Baş e eger xal net berjewendiya Kurda de ne û plana Tirkiya wê bicî bibe operasyona wê berdewam bê ku ew dibêje navçeya aram wê ava bike 3 milyon û 600 hezar penaberî wê navçeya aram bicî bike. Di vir de
پێشەڕۆژ وێ بە چ ڕەنگی بێ چ سیناریۆ لە پێش هەنا و لەسەر عەردێکی بجیب بن سیناریۆ لە پێشمانێ بەرێ مەگوتی بەری ئانا مەعانی زمان لە گەرەک ڕاگەهاندنا جەم وەژی مەعانی زمان وەک خەلەکێ وەک زنجیرێ یێ عەفرین بوو عەفرین چوو ئانا دۆر هاتی لەسەر دەرە کوبانێ حەتانی سەرێکانیە ئەو ژی ئانا بجێ دەبێ وەک پلانێ وان خۆستنێ پلانێ پێشەڕۆژێ دێ گۆر ئێ ئەمریکا و ترامپ یعنی ترامپا ئەمریکی وەک ئەردۆغانێ ترک گۆگل هەبدووکردنێ وێ خەلک بکشینە حەیا سینۆرێ باشوورێ کوردستانێ ئەڤەیان نیقاش تێد نابێ حتا ڕۆژا ئیرۆ دەربارێ سووریێ دێ ئێگۆگ درست دشتەغل و ئێگۆگ ڕاست دەبێژ و ئێگۆگ نە دەرەواندێکی بڕاستی نەرینامدێ دەولەتا ترکیە ئا فاشستێ ji ber got ew dibêje planê me ev ên û êdin hemû derewan dikin xweşber didin alî planê wê heta ana bi ser dikevin ji bo vê yekê jî ez xwazim bêjim te jî û temaşevanê te jî kak zinar heger Yekîtiya Ewropa goge ana ji xwar hişyar bûyî dibîne goge Amerîka wan û hevalbendên wan di destê Rûsyan diberdide wek got Rûsyan heta roja îro gefan li ser Swêdê dixwe dibêje ez ê Swêdê bin dest bikim wek got gefan li Ewropayê gişî dixwe heger Yekîtiya Ewropa bi alîkarî bi serokê Herêma Kurdistanê re Birêz Mesûd Barzanî re heger werin xwebînin holê xwebînin rojhilata navîn goge Amerîka henekê xwe wek dibêje wan jî dixapîne û hemû xelkê jî dixapîne got ew werin destê xwe têxin Rojavayê Kurdistanê de aneka Yekîtiya Ewropa van tiştan de hewl dide serkêşiya wê nade Fransayê Almanyayê Brîtanyayê dixwazin gogî tiştek wan divê derê hebe ew plana gogî Trump kiriye û Tirkan kiriye karibin di derdarê wê de tiştekî bînin holê wek Kurd koçber nebin Kurd bimînin li ser xaka xwe dewleta Sûriye venegere fermî wek berê ev tiştana heger ew yani wek dibêje heger şense heger karibin hemberî Trump vî tiştî bikin û hinek di dewleta Amerîkî cîhanê destgirtiya wana dikin ji ber Trump xuya kir goge ew hatiye dewleta Amerîka bi dawî bike ew wek Gorbaçofê Amerîkî tê naskirin باشە برێت شێرۆ ئەگەر هەیە یەکیتیا ئەوروپا بریار نابستێنێ دژی ئەردۆگان هێزاخوا تەبگەرێ پێ بکە لە دژی عێریشا تورکی کوردان بپارێزێ چەند ڕۆژێن بێ دەژی سەرۆکێ تورکیا و سەرۆکی رووسیا وێ جوینەکە ئەنجام بدەن کۆنگرەسێ ئەمریکی ژوێ بڕوونێ و سزایان بەسەر تورکیادا بسەپینێ ئەف هەموو وێ کاربن بریارێکم بێژن کوکەوێ بەرژەوەندیا کوردادا بستێن یان نا بەێ کاکزمار ئەس خوازم وێ نابێژم پشتی گۆگە ئەوروپا یەکیتیا ئەوروپا پێگەهشتی گۆگی ترامپ گۆرباتشۆفێکی ترامپ وانە تەوان دفرۆشێ وەک گۆمەدی چاوا سعودیا عربستان تێفرۆتن ئیماراتا عربی تێفرۆتن چاوا هەرکەس خۆداوێژن حەمێزا ڕووسان و یەک ژوان باشوورێ کوردستانێژی ئانا ئەم دەبینن گەلێکی ئەو ڕووسان لە هەر دکن ji ber polîtîka a Amerîkî a serokê wê a nediriste ji bo vê yekê Yekîtiya Ewropan dixwazê got ew hewl bide ji ber Trump masîrê Sûriye bi tevahî masîrê Rojava masîrê Kurdan tev de xistî destê Rûsan de goge ew çareseriyê ji wan re bibînin li gorî xwe li gorî nîzama Sûriye li gorî rejîma Sûriye divê di vir de Yekîtiya Ewropan dixwazê goge hewl bide ew jî bi serkêşiya Fransayê wek bi mişteranî ziman û bi alîkariya serokê Herêma Kurdistanê berê serok Mesûd Barzanî ew dixwazin çareserî ji Kurdar bikin ez hêvî dikim ez dibêjim di nêrînamê de sedî heftê heftê û pênc wê tiştekî Kurdan bi ser keve bi destê Yekîtiya Ewropa de kerem bif gelek spas ji bo şirvekarê siyasî Şêro Sibûkil gel min bû bi vê awayê gihiştine dawiya Boltanê berê dawî hatinê jî dubare sernûçe ڕێزگا پەیوەندیە نیشتیمانیە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا سپاسیا دەستگا خێرخوازیە بارزانانی کرد ڕێخستنە لێبوورینە ناودەوڵەتی ئەمینستی راپۆرتەکەدا گوت و تورکیە و گروپێن چەکدار تاوانێن جەنگی لە کوردستانە سووریە ئەنجامدانە ئەردۆگان تەکەس دکێ و عێریشەوان وێ بەردەوام بێ ئەگەر خاڵین ڕێککەوتنێ بێ تەمامی نەونە بجیکردن
کۆمە جباکن کوردستانی کە جەکە دژایەتیە خوا بۆ ڕاوەستاندنە شەڕ لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕاگەهاند و داخواست جێ چەکدارێن هەسە دەکرێت خۆ دشاردا بەردەوام بن. هەر شاد بن.